rabbiif kannan guyyaa inni isin beekamaa isin godhe hin barbaadin oduu ati hin barbaanne si dhufs gizee sii kanne rabbiif isumaaf kanniin sin jaabar miskiinaaf dhaabbadhu itti nama zallamameef dhaabbadhu yoo amman tana ustaada tokko beekamaa as dura dhaabbatee maallaqa baasaa yoo jeeti kabiraa yoo baasaa jee takkaa miti itti faayidu masgiida keetiif dhaabbadhu hawaasa keetiif dhaabbadhu na waliin jirtanii wallaa isin arraan tana suufatiyya tana adannaqu jirtan boo rabbii jira inni irraan fanne beekaatiin isiniif kaa'ee barboodaafin kaa'ee kalli baalak boleessoo ni danda'amamisa akkanis ani gumee kaan isiniin jeebarra dura ayyoonin zannate masgiida dhufuufin zannata malee teessan san ana maanifamaa adeeroo kalli baalak itti haa deebisu nama hidhame cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu obboleeyyan keenya warra su'udiitiin hangafee nama hidhame cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu diina islaamaatiin warra dhaabbatu rabbiin waa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbiin waa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbiin waa godhu jecha maayyii keenyaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbiin waa godhu akkas jechaati khutubaan teenya ta'arraan tanaa diina islaamaatii fi milkii ilma namaatii jetti mata dureen isi diina islaamaatii fi milkii ilma namaa haasawni keenya ka duraa ammoo ilmi namaa cufaatu milkii barbaada ilmi namaa cufaatu milkii barbaada nama addunyaa tanarra jiru cufaatu yoo ammaan tana isaan gaafatanii waan hojjatte kana maaliif hojjatte waan akkanaa kana maaliif gootee jettanii yoo gaafataniini ka aqiidaan teenya addaa bifni keenya addaa biiti teenya addaa jecha san kallattiinis haa taatu yookaanis ma'anaa isiitiin haa taatu milkii barbaaduu fi waan tana hojjedhee isiniin jaa obboleeyyan kiyya gaayaa ilmi namaa cufaatu irratti waliigale maali ilmi namaa cufaatu milkii barbaada amma irra hedduu ilma namaa milkiin maalii jettanii yoo gaafataniini horii qabaachuun milkiidhaa isiniin jaa horii qabaachuun milkiidhaa isiniin jaa yeroon ammaan tanaan akkana jiru diinni islaamaa horii qabaachuurraa dantaa dhabaa diina namaan jiru miti obboleeyyan kiyya inuma ammaan tana yoo addunyaa tana laaltan ikonoomii isii irra guddaa isaa polotikaa addunyaa kan naanneessu jiru maallaqaatuun naanneessu jira keessaa'uu bareedinni horii kun akkami bareedanii beetanii harka saaliha keessa yoo seene horummaan sanuu kabajaa qabaan isiniin jaa تنا الرسول كنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والطبراني في الكبير والطحاوي في مشكل الآثار وصححه علامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة والترمذي وكذلك في صحيح ترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر الدنيا تن مغلي إسيتيدان نما أفر قفا في ننجا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا تن نمو ما أفري نما أفران كانت أبدا مي أبوليان كي عبد رزقه الله مالا وإلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل الدنيا تدرى قبرك في الله جل جلاله هوريك إسافر أما اللي بكم سك إسافر بكم سإساسا كيزتي ربي صدات هوري إساسا كيزتي فر إسامة أنفت أما اللي الله جل جلاله حق إسابك حقني الله جالوان كيا زكاة كنودا إني كن صدر كولي الرجال تتهودا جي قبرك درا قبرك كان كلمدا وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان نيا إساتي بججة فأجرهما سواء ننجى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
gabrichi lammada addunyaan tun nam afurii fi jenneemi gabrichi lammada Allahan jalla jalaalu beekumsa isaaf kan garuu horii isaaf hin kennin inni kun nija oduu ani sila akka abaluu sanitti horii qabaadhe waan inni hojjete saniin hojjedha waan inni niyyaan isaa dhugaa taateef jecha mindaan isaanii wal qixaanuun jaan beekumsa jechuun obboleeyyan kiyya ta'arraan tana irra hedduun keenya beekumsarraa duroomne akka kooroonaatuutu isinii dabaraan nun ja'anitti tafsiira agarree ka deemnu nami beekumsa qabu nama hisaaba maatmaatiksii nama beeku obboleeyyan kiyya yoo horii harkate akkam godhaa beeka jaalowwan kiyya islaamaa oduu anaafis Allahan jalla jalaalu horii naa kanne yatiimaaf hin dhaabbadha masgidaan itti jaara harmallaa hin dhaabbadha nama hajjii godhuu hin dandeenye isaan akka hajjii godhaniin kafalaa je'ee didi nama niyyaa qabu jaalowwan kiyya islaamaa tanaafi gurbaa duraa san waliin mindaadha wal qixaaje kasadaffaa wa abdin razaqahu Allahu maalan walam yarzuquhu ilma gabricha tokko Allahan jalla jalaalu horii isaaf kanne beekumsa garuu isaaf hin kannin horii isaa tana keessatti akka fedhe ka godhatu laa ya'lamu lillaahi fiihi haqa walaa yasilu fiihi rahimahu fira isaatis hin maxxanfatu rabbii isaa keessatti hin sodaatu haqa Allahaatis jalla jalaalu hin beeku fahaadha inni kun biakhbathi almanaazil je irra gadi jale gadi aantu sadarkaa fokkottuuti irratti tahaadhaa je ka afuraffaa wa abdin lam yarzuquhu maalan walaa ilma Allahan jalla jalaalu beekumsaas isaaf hin kennine horiis isaaf hin kennine maal jaa inni kun oduun silaa anis maallaqa qabaadhe akka abaluu sanitti makiinaa bitadheetin shamaraan iftarrisee akkasit deemaa jira hin qabuu bar waan niyyaan isaa fokkottuu taate jecha gurbaa sadaffaa waliin wal qixaanuun ja'an gama diliiti rasuulli sallallahu alaihi wa sallam isin as keessaa eenyu waliin ta'uu feetan lamaan duraa saniitutu bareeddu gabricha rabbiin beekumsa kanneefi horii kanneef sadarkaa gararra ta'a kaan ammoo horiin qabu beekumsa qaba beekumsa jechuun akka nama maathe beekuutii waliin jennu Allahan jalla jalaalu warra duraa lameen san kabaje warri sadaffaatii fi afuraffaa warra xiqqaatuudhaan isiniin jaa horii qabaachuun jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo abbaan itti beeke na'am milkiidha inuma yeroo garii horii qabaachuun addunyaa fi akhirattuu hongoodha cufni keessanuu nan deeggartanii qissaa qaaruun hin beeynu فخسفنا به وبداره الأرض جبر فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين جنة الله جل جلاله إسا في هوري إسا توبر دجي دانيك كنة نيجي مالف هوري إسا سن أغري أنا تو فيدي وبوليس هوري تنا أيليتي يانين فيدي بيكم سنا كن ميبين فيدي أينو بيكم سن سلا إساف كن أصلت نولين جرتني والله إسن أران تنا صوفتي تنا أدنى كو جرتن بو ربي جرا إني ران فن بيكاتين إسني كاي بربودافين كاي خلي بالك بوليسو أي ni dandama misa kaninis ane gume kan isinin jebar ardura ayyonin zannate masgida dufufin zannata male te sansan ana mani fama adero khalli balak awo garu ofi dukkenu ra khase dag marwata na idiyame gamuja horin yaro gari qabachun addunya fi akhiratu hongo tati qarun unno hori isafi dacci walini liqimseni allah gaditti namni isaftumsu waa hin jiru jeebar isaafillee namni tumsulle innillee warra isaaf tumsamullee waa hin taane yeroo garii horii qabaachuun jaalowwan kiyya ka islaamaa milkiidhasa laa yoo harka nama gaarii seente yeroo san milkiidha jaalowwan kiyya ka islaamaa isinii fi maatii teessanuu rabbiin addunyaa fi akhiratti rabbii isinaa milkeessu irra hedduun namaa ammas milkii maal sa'anii beetanii aangoo qabaachuun milkiidhaa je'ee nama yaaduutu jira tunis aangoo qabaachuun yookaa milkiidha yookaa ammoo hongoodhaan isiniin jaa abbaan aangoo qabu san amaanaa tahuu isii beekee aangoo san keessatti rabbi jalla jalaalu rabbi yoo keessa sodaate
يروسا ملكي يوكانو أبليانكي يا كإسلاما تكينيان إسنينجا أنغوك أباچون مانسانو تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرمه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني يا إرجما الله درتا نغوتو يجين أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه يروكنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حركة إساني تنچنا إسا كيسا دونين يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف جين أتين كن نما لافا دا أنكن سينين تاتو جين لافا جالو وانك يا كإسلاما لافا أكاكياتي في كيساني كنن سين صحابة عليهم من الله رضوان لا هاشا وكلان سنجاو بوليزو شهوة إسانية لكي أبي ذر جالو وانك يا كإسلاما نما زاهدة yoo dhuftee maallaqa hin qabu jetteen baytul maal maallaqa jiru cufaatu fuudhee si kan obboleeso akkanaa miti gaa waanuma xiqqoo kannitee nama biraatti dhufamu kam inni akkasii nama kum dhibba tokko qabu gaafa tokko agarree qabee ulee irra cabse matarratti maal sii gooti kumni dhibba isin arraan tana kum dhibba eesti sawwiyaa jimaaniin fixa yattaami boodeero akkasii moo kam ati laafaa namaatii je'een waqaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa innaha amaanatun isintun durataa'atun amaanaadha guyyaa qiyaamaadhaa keessatti ammoo khizyun wa nadaamatun xiqqeenyaa fi sheenaadha arra durataa'a na godha wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru amiiruma masgiidaatu ka jama'aatu dhiisi kantiibaa fi jara gurguddaa saniin siin jaabar imaama taatee nama salaachisu خلقي ميقاتو إمامتا غرو معلومة إسي همبيكون سنجا جالوان كي غويا قياما دا كيستي شينا دا إكينا إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها نما إسي حق أنفرتي ملي يو أنين دندها مسجد آلياني في حواسا كنان ديمونين دندها يو جد يرو سنبهي في سنجا يو كانو شينا دا أبليسو مالي بني مي أمانتنا إمام مسجدتي لا أبا مسجد الرألتي حجتمتو جنب جتشوف ديمتا حواسني نما كسي فدقا إيقا قمارا أگر تكنا من أگر ريقا تدرسن بيتني فيلم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجانسن إيش تقول له هذا لا أبا كسي بيتني شينا دا نما حقا يسيت انفوده حقا يسر رجرسن أمانا سنكيزتي نما كجيس يوتاتي ملي جين جالوون كي يكسلاما دورتا آتهون أمانة دا جالوون كي نما دورت أبتة هاسون أمانة حديث موضوع في منكر أديسون قبض uji mana ke dawate nama durut abate timu qabdu keesaawu yoo beekamte daaraa taata bakka sani beeki guyyaa ustaaduna alfaadil baarakallahu fiik shamarri biyya arabaa guyyaa siin jette lal akkana jajjatta beete yaa xaaxee misgiina uji mana akkan dhawine si gooti beeke wanni san ajaan isan fadhu fadiilati sheekh wa doktor maan fadhe siin hajaw سنسينين أديرواتي هجوتو قرماتا كتاب مطلو علماء وانجاني يو قصداتي برافو عليك زنجا زايبيان أنغو قباتشون إرهدون نما ملكيسا يو حق ايسي بيت ملكي يو حق ايسي همبيني ملكي ميت سنكيسا سينا بردو تكسنيام غافتكو أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدو وجبدو تنكيسا bar gaara tabeessutu tana keessa deemutti jiru obboleeyyan kee eenyuutu isa agara bulchaa mu'mintoota abi amrin uthman ibn affanitu isa agara alayhi min allah ridwan kafiigu kana agare yaa bulchaa mu'mintoota jaan uthmanitu umar inja radiyallahu anhuma mal akkanatti deemtaa jarjara aduu hamtuu tana keessa jannaanini gaala takkaatutu baytul maalirraa badee isiisaniin barbaadu jira jeen gaalli tokko meeqa obboleeyyan kee na gargara kum dhibbaa fi kum shantam akkasi wanuma kanaati yaa kum dhibba lamaa jennuun kum dhibba lama gatii kum dhibba lamaa addunyaa tana takka sadaffaa isii oduu bulchituutu miilaan deemtee barbaaddaani ka amman tanaa waan meeqa godhee eeshaan moowwa nagaya keessa jira gaala takka bar eeganaa maal jeenni beeytanii abi amr uthmaan ibni affaan عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال جين نما سيبود دفوتي دبي جبيسيتي جرتا جين اكاسيغا امام مسجدا يروتاتي
istaandardii qabiiti hisaaba malee guddisi ati joolleen si booda dhufti ati yoo kitaaba 50 dubbiste isaan 100 akka dubbisan malee waan hin jirre qancarre yoo goote inni nuu laaftuu taate jaalowwan kee islaama wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru antana rabbii finja akkasiin godhe masjid xaaliyaanii yooniin sinjee akkam yattamee takbiirtaan eessa jirti yoo joollee hadiisa sayyatti naasone oo arra aboo haka gurbaan nuu fidde hadiisa hin dhoyne buunan jaan yoo akkas taate dura bahiif dura ta'a yookaanu guyyaa qiyaamaa sheenaadhaan isinin jaa jaalowwan kiyya mee hadiisa tokko ammas isiniif hayu san dura garuu sallu ala nabi laal fi المتفق عليه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله لرئية يموت يوم يموت وهو غاش عليه إلا حرم الله عليه الجنة قبرتي تقول له واهنتان جيبر الله جل جلاله وانتكو أكا إني تكسو كيسو كدو قيادو حالا وان تكسو سنرى دقتاتهن الله جل جلاله يوكس داته جنة إسرتي حرام قد أمالي واهنتان وان تكسو سن إراغا فتمتا كوميتي مسجدا الله جل جلاله كوبي هتمت الراس غافتا يا فزلوك ما لفتاته يوغانو كوميتي مسجدا تكسين جاني في إمام مسجدا كينياتي كسين جاني في انتلتي بكا إسين ديمتو بيكو قبدا گيلي بران ديما لا أبليسو استريت لاف جرتي هجي منا كي رد ودو أبليسو وان سنرى دقتا تاتي يودوتي جنتني حرامي كجي آنامي تيبر الرجال علم نماتي صلى الله عليه وآله وسلم مالي نبيتني نمني أنقوتا نسلا أكسها بوتا سنتاني بر عليهم من الله رضوان نبيكن نندوا يوسلا أبرو سندوباتو نبيره هندوتو عمرين تي يهم فيت ديرتوس نندوا غافتو قبري سينو واهن أولمني يرو قبري سين تقيامان تيتي كون دابت برو الله درت جل جلاله غافي تيكو في غدو چفاتو تو سيغا كتابه هندوكو غوريتو جراور جالوون كي اسلاما سم بيكمو كم حقاني بولچ اما سر هدون نما ملكي مالتي بيكني ويتني ابو بيكما تو ایسے ایک عربی تو سنی جراو دردر امان تنان اگر رے وانو مفدین بيكمو نمفد وانو مفدين حرام هاتاتو ولين هاتاتو يساو ابليكيشن تيك توك جرامتي هم فيدمنا انجن اكول انجن بوليسو شوفا كيسا انو مشيكوتين سينو قبديو يو اچي كيسا دوفته نما كارجو ملتابر غرو بكمما نما يو لالتي وان براتي ورب الكعبه سنكيسا وبليان كيا تاريكا نما هدوتين اسنيمو دندا بكمما سن غيا ربي سبحانه وتعالى اسنيكن nama dura yoo dhaabbattanii haasootan an takka baallamaan isinii seenaan isiniin jaabar maqaa isatti mana isaa keessatti jalla jalaalu rabbiif kannan guyyaa inni isin beekamaa isin godhe hin barbaadin oduu ati hin barbaanne si dhufte gizee sii kanne rabbiif isumaaf kanniin siin jaabar miskiinaaf dhaabbadhu itti nama zallamameef dhaabbadhu yoo amman tana ustaada tokko beekamaa as dura dhaabbatee maallaqa baasaa yoo jeefi kabiraa yoo baasaa jee takkaa miti ittifaa'idu masgiida keetiif dhaabbadhu hawaasa keetiif dhaabbadhu malee akkunumatti keessaa'uu ta'amman tanaa nas'alullaha salaamata wal aafiya nama feesbuukii habbaa torba banatee ifumaaf jazaakallahu khayran ustaad jee ka ifaarsuudha gariyoon isin hin jeekamyette isumaa bar wanni alaamaan inni beekameef shamara biyya arabaatii fi daayisfoora irraa callaa itti nyaachuuf jaalowwan kee islaama tun xiqqeenya obboleessoo ani beekamtii teenya ta ustaadoota tanaa miti bar tanama guddaa isinii ayimu jaalowwan kee islaama daaraa si gooti yoo ittiin beene waa hayyuu bar qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillaahi rabbil aalamiin cuufa isaaf yoo goote ammoo fi dunyaa wa fil aakhira milkiidha rasuula rabbii salawaatullaahi wa salaamu alayhi agartanii nama akka isaanitti bi'abii wa ummii sallallahu alayhi wa sallam beekamaan ni jira ni dhufaa fuuldura sallallahu alayhi wa sallam eenyu isumaaf godheen siin jaabar cufaatu amma lal warra beekamee bar majnaa ta'e keessa hin beeytan amma yoo beeytan hin beeku marlin manroo intala jaa'um takkaatu ture sex symbol jaaniin namni akkasitti bareedu hin jiru amma 36 overdosing duute king of rock and roll Elvis Presley wallee wallisaa bar wallee rooktan
bareeda waaqa kiyyatti bareedaa miti garuu bareeda sii galteemi bareeda beekama horii qaba shamarra meeqaa wajji deema gaafa kan overdoosiin du'e mana isaa keessatti Michael Jackson amata 150 jiraadha kajee jaalowwan kiyya beekamtii keessa garuu ama 50tti rabbiin isa fudhate overdose ashiisha isaas fedhu namtichi akkanuu fedhu fi dhugu Britney Spears beekamtuu jaalowwan kiyya doolaara miliyan 100 fi miliyan 20 qabdi bar miliyan 10 ni qabdanii qarshiidhaan ni qabdanii kun 15 ni qabdanii barri yeroo gabbaatu paparazzi jira obbolesso ana kan sinjee masgid xaaliyaaniin dhufa jeen beekun sinjee bara an baadimmettiin deemaa adeero shugguxiiti ya rasaasa nyaachiseetiin duuba kaayee dhufa obbolesso mee maraatee 2008 rifeensa ifirraa fixee maaliif hin beeytu gaa rabbi yoo gama diinaatiifis dhufte warabbil ka'aba yoo san feete sumaa'uun beesisu irra hedduun namaa beekamummaan milkiidhaasaan saniis akka waliin jenne rabbiif yoo taate milkii yookaan ammoo xiqqeenyaan isiniin jedha tabiraa takka jennu haya san dura guuta sallu ala nabi irra hedduun namaa keessaa hoo ammaan tana dardaraa fi shamarran dhukkubatti mokoramne biyya Ameerikaa Awurooppaa tana deemuun milkiidha maaliif joolleen achi jirtu isaaniitutu milkii keessa jira in agarree namme keenya meeqaatutu galaanni baarri nyaata akkas je'ee ka yaaduutu jira wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru laa yoo rabbi qofa beeyte qofa jaalowwan kiyya milkin Allah qofa jalla yoo deemte jalla jalaalu kitaaba isaa rasuula isaa sallallahu alaihi wa sallam yoo jala deemte feetu dirree dawaa jiraadhu feetu Ameerikaa jiraadhu feetu Suudii jiraadhu milkiidhaan isinin jaa malee achi deemuun san amma taarika isaaniitiin isinii fidaa yoo ninje warabbil kaaba waan biraati garuu san keessa takka isiniif haa fidu gurbaa takkaatu jira Black America wallisaadha gariin keessan beekuu mala luun ja'aniin ammaan tana muhaddith Amir maqaan isaa wallee wallisa ayni dagarle jee ka wallisa tokko nagarre gaafa duraa inni maali kaayyoon isaa jaalowwan kiyya sigaaraa guddoo kiyyan sigaar jaaniin sanii nagarre san dhawuu jaalowwan kiyya doolaara 350 abbaan takkaan siin jaabaran huccuu markaa uffachuu manzaraan isaa jiruu teenya jijjiirti bar jaalowwan kiyya dhiisi waan biraatiin siin jaabar garuu eessa jirti gammachuun akka waliin jenne waa sadiirraa dhufne ruuherraa dhufte takka aylii qabda eegasii qaama qabda qaama ispoortii goota nutriishina waan doktoroonni sinjaan ni nyaata qaamni kee ni bareeda aylii beekumsa kee lakka kitaabatti qaraatu kafeete yeroo dubbistu ayliin tee cimaadhu ruuheen ammoo jaalawwan kiyya olirraa dhufteemi quraanaa fi hadiisa sayya maleen qeebaltuun sinjaabar qaamni nyaategaa bareedegaa huccuu ajaa'ibaa markaa uffate calalaqee obboleeyyan kiyya ka islaamaa garuu ruuheen xiqqoo booda iyyuun isii hin oolamtu iyyitegaa eesaa haa fiduun yookaanuu hiree lama yookaan if ajjeesu garuu inni if hin ajjeesne islaama ta'e obboleeyyan kiyya amma hunnoo daa'ii ajaa'ibaa bar maqaan isaa luun ammaan tana obboleeyyan kiyya muhaddith Amir Junaydii jedhama irra hedduun namaachi yaa laa milkii miti jaalowwan kiyya ka islaama amma takkaatu jira yoo isii san finnes dubbiin nuti dheeratti garuu diinni islaamaa milkii ilma namaatii akka kadabare jum'aa taan isinii hime addunyaan tun amma nagayan qabdu lubbuu ofii ifin amantu yoo laalte tirika qofa garuu ilmi namaa dukkana keessa jiraachuu jira baankii guyyatti hogguutuu guyyatti banam sanumaa waliin namni godaanaa qabrii keessa ciisutti hin jiru nagaya eeggachuudhaaf nikular boombii cufa tolchetan nikular boombuma san sodaattu hin jiru yoom nutti gallakkisanii ja'anii jaalowwan kiyya maaliif ummata gaafadhaa nagaya qabdanii as dhaabbatee masgida keenya faa isin ni beeytaniimi yaman irraa hin dhufee billaahi aleekum nagargaaraa ka je'ee nutti booyu nagarre hawoo ijoollee xiqqoo sanii nagarre addunyaan nagaya qabdi garuu diinni islaamaa obboleeyyan kiyya lubbuu teessanii fi akka of amantan nagayaan isiniin ja'a tana warra muslimaaf qofa odoon ta'in gaaddisa islaamaa jalatti nasaaraa fi yahudaa jiraatteefu diinni islaamaa badhaadhinaan isiniin ja'a obboleeyyan kiyya islaamaa gaafa takka takaarika takka isiniif haayimu Umar ibn Abdul Aziz
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a gaafa inni khaliifaa san warra lolaatitti erge Samarqanditti erge obboleeyyan kiyya yeroo achi deemtu gartee jizyaa kafalta yookaanuu walitti bannaadha odoo akkana muslimni hin jenneeni dhaqanii biyya san qabatan musliimoonni odoo hin ibsine jecha tawhiidaan ibsineefi sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin ibsineefi haqa isaanirra jiru hin ibsine deemanii jaalowwan kiyya humna qaban mookam gaafasan biyya san qabatan yeroo kana dura taa'an biyya sanii xalayaa barreesse Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a yaa khaliifaa muslimtoota yaa bulchaa mu'mintoota hay odoo nuuf hin himne moo diina islaamaa yoo kana diddan jizyaa kafaluu qabdanii gibira kafaluu qabdanii odoo nuun hin jenne waraanni kee dhufeetuma biyya keenya qabate diinni islaamaa kana isin barsiisaa jeen jaalowwan kee islaamaa bulchaan mu'mintoota koomaandar inchii fi achi lola warra ajaju saniif isaaniif xalayaa galmeeseeti ammaan tanatti biyya san dhiisaati baha jeen cufni isaaniitu biyya san dhiisanii xalayaa takka yeroo gabbaan hay xalayuma takkaanii jirri kun amma biyya teenya qabate gallakkisa ormi achi jiru kun diina ajaa'ibaati diina dhugaati ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jaanii muslimaa fi mitiin zinjeebar nasaaraa fi yahudaa gaaddisa islaamaa jala jiraatte isaaniifillee diinni islaamaa milki diina nagayaati lubbuu ta'e of amanta jaalowwan kee ammallee ni beektaa biyya su'uudii keessa obboleeyyan kee nagaya hattuun addunyaarraa biyya hin heddummaan biyya su'uudiiti waan poolisoonni isaanii aaqila ta'anii fi mitiir shari'aan san sirra dhaabbatti gaa yoo wanni ati hatte nisaaba harki kee muramuu qabaa yoo jaamte ni muramte jaalowwan kee islaamaa diina islaamaatiin haajiraan nuunutu cufaatu obboleeyyan kee gama qura'aanaatii fi gama hadiisa sayyaa haa deebinuu haya haasawii sadaffaa keenya maali ni beetanii milkiin dhugaa maali fi ammas karaa milkii sanitti nu geessoo sanoo maali milkiin dhugaa jaalowwan kiyya ka islaamaa addunyaa tana keessatti ka argamtuun waa lamaa ni argamti bakka tana qarriinfoo teessanii naa qabadha milkiin ka argamtuun waa lamaa ni argamti yoo wanni lameen tun hin jiran hin barbaadinaan hin jaaban waa lamaan allahan jalla jalaaluhu maal jedhe من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة نمني دلقا غاري حجته من ذكر إلى الرئيس أو أنثى يوكا دل الرئيس وهو مؤمن حال إنكم ربي أماناته نمني حجته والله جئتي في فكاته ورجل جلاله جرو غاري تاتي إسا جيراتشسنا حياة طيبة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرو فسر مالجي الحياة السعيدة جرو غارية جرو ملكيتي أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرو إني فسروا أمو مالجي فسر حياة طيبة قناعة وان أركت أمنفتو سني إساف كان ناجي أمانتن إبيفتون لكو وقوداني بيتا نمو بولو لاغا إزو مغنيتنو أديرو ساميتس قوچي دويتس tanaan laa akkasin godhu iimaanni kee jabaa taanaan dalagaa gaarii heddummeessinaan qanaa'aa sii kanna arraan tana 50 arkannaan alhamdulillah wasumma alhamdulillah guyyaa akhiraa ammoo waan isin hojjattan kana caalaa isinii kafallaaje san jannata isinii fi maatii teessanuu rabbii warra jannataa isinaa godhu garuu akhiratti caaltuun isii jannata irratti mini beetanii wujuuhu yooma idin naadira ilaa rabbihaa naadira fulli garii guyyaa qiyaamaadhaa san iftuudhaa jee allahan jalla jalaalu ammallee gara rabbii isii daawwatuudha lilladhiina ahsanul husna wa ziyaadaan rabbi daawwachu aboo warra rabbi daawwatu san rabbi nu waa taasisu akhiratti jannataa miti obboleeso allah jalla jalaalu ijaan daawwachuudha hadiisul qudsi keessatti rabbiin maal jee jalla jalaalu rabbi والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جيبر بوليانكي غبرانكي يا غاريداف كورفيسيت انجرا وان اجين اسانيهن اگر وان غورين اسانيهن دغين وان قوم اساني رهيان نيجي جالوونكي قوم كيتو يادهم بيتو سنيجرا سني رجالان امو الله داوچودا جل جلاله هايا كرا ملكتي نوغيس غباب سيني بوليانكي
وأفر سنين كرامل كتنا مجيزو وأفر كدراء بليان كيا كراء الله ترت جل جلاله سبجو استقامة كباچو ربي استقامة سنواغن استقامة ونت ركدو ذا العالم إسيتنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إسيتنا جالوا وانكيا إسانوا ون إن الذين قالوا إسانوا وانجان ربنا الله ربي كينيا تلقان كينيا كانوا أجيسين وكاسوا يودو كبسن كانوا فيسوا ربي يجون تلقا يجبر سيد الله جان يرودو تجالو وانكيا كإسلاما ملائكة سرتي بوسا الله جل جلاله تنازع حديثني بكتنا فسريجر والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع بسند صحيح رحمة الله عليهما رحمة واسعة أبي هريرة رضي الله عنه ملائكة ببريد دوزن odoo laaltaniiti duduutan jaalowwan kee islaama gammadisiin jecha abshir qabrii keessatti waan akkanaatiin namutota in sodaatin ilmaan keetis eenyuun naa nyaachisa jaartiti umaa takka yaaddawin rabbiitu jalla jalaalu rabbi si tajaajilaa sin jaan jaalowwan kee gammachuu milkii yoo feene diina rabbi irratti istiqaama rabbi istiqaamaa san nu hagan isiin tun jabdu yoo muratteef malee obboleeyyan kiyya murachuu qabdaaf malee akkana laabaa daddeemtona ammaan tana hin agarre jimaatu qaalawee tanaa fi irree hedduun keessa masgiida galtan obboleeso tana nurraa dhiisi obboleesoon sin jaabar laa dantaaf jimaan qaalawa dantaaf rakisha fi sittiin maal wali qabna anaa fi jimaan dantaaf ganda keessa deemee jarri nama barbaada dantaaf hin barbaanne ansalfii duraati ya saahiba hin gallakkisuu jechuu qabna obboleeyyan kiyya dantaaf ramadaanni dhufa dantaaf hin dhufne yoo dhufe ittiin cima malee waan biraa waan takka itikaafa seentee itikaafa 10 baanaan iyyaalummaa sanii deebita nama meeqa gurbaa tokko isiniif himu wallee dhiise je'eetu barra pablikaasawee wallahi baatii lama booda intakas aboo warra wallee sanillee rabbiin istiqaamaa haa kennuuf warra ala jirurree rabbiin masgidatti nu haa deebisu isinillee warra masgidaa rabbi alatti isin deebisin boo isii tana jabduudha istiqaamaan obboleeso jabduu mas'uulummaa jabduu mee laaliga akka amma asi godhatu yeroo cufa godhachuu jechuu bar akkana jechuun imaanni lamaa hin laaffatu jechuu kiyyaa miti baran istiqaamaa tana yoo feetan guyyaa alhadaa yoo rabbi jee muhaadaraa masgida sheekh abdurrahmaan daammuutaa gotta haasawatana naa kanan ganama sa'a 4 irratti bal'inaan akka gaaritti wajjilalla istiqaamaa jechuun maal jechuu karaa rabbi irratti gabaabdutti sabachuu talammada al-iimaanu bilqadaa'i walqadar qadaa fi walqadar sanitti amanu ni ibsinaa yoo jenne wayxuulul kalaam namni qadaa rabbiitii fi qadara isaa jaalate jalla jalaalu histiin isan seentu ni beeyta abalu makiinaa bitatee sabbiyaan itti mana jaarrate wallaahi shay obboleeso waan rabbiin si qoode atiis hin dhabdu saahibi isiisan tasadaffa nama gargaaru milkiin haasoyne bar jum'ata 4 dura nama gargaaru tanama ajaa'ibdu jecha allaamatu ibnul qayyim qayyaba allahu tharaa je'eni isinii ja'anilleen maal je'eni beetani aalimtichi rabbaaniin kun namni horii qabu tokko miskiinaaf horii kannee isa yoo duroomsee miskiintichi gammade naman ajaa'ibu je miskiina mokam horii kannite duroome ni gammada gaaboo callaatti gadhiistee mokam garuu kanama ajaa'ibu je abbaan kannesa yoo gammadee je yeroo waa namaa kannitan nacamaan kannina gammachuun kanni masgiida gargaare aboo hogguu masgiida gargaarraa hin jeen habiibi gargaarii tana rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi kamaa fi alhadiithi alladhii rawaahu al-imaamu muslim في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله في عون الأبد ما كان الأبد في عون أخيه الله جل جلاله غرغار سا غبريچا كيسا تتهادا يرو غبريچي أبليس إسا غرغاري أبليس كي كركته غرغارون لبوته غرغارو جرتا obboleessa kee ka shari'aa islaamaa hin beene isa barsiisuun lubbuu tee barsiisu jira hifziteeti si cima ni beeyta orma garii maal jaan ni beeyta awoo yaa ustaada taane bar rabbii ikhlaasa nu hagannu nutilleen ajaa'ibaa bar
حديث أكملتي حفظتين أنجا أتبر قراتي تي شيخ أبو جلتين قريجتين أدتان جين أنتين هاسوي تنافين هافتين جينا إني خرابيرا برباد وان بيتو دبرزي حفظين إساسي في هفتي أكسي چمتو فيتا وان قراتي سن جولت لكو ولي كبي مال قراتن أصول الثلاثة قرائسين حديث دئيبا أچكي سجرو چوف ربي سيباس أچكي سأسمتهم تو 40 سن چوف سيباس رياض الصالحين قراسيستان وان أچكي سجرو وان نما في مولا نسي مولسا أبلي سكي غرغارو لبوتي غرغارو تافرفا تماييتي أبلي ينكي إيمانا في صدا ربي كيست أمس بيكم سكيستي نما إسنين رأولي لالا والحديث متفق عليه أبي سيد الخدري رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نما إسنين رأولي يو إيمانا في صدا ربي بيكم سكيستات نما سيوري رتي لالدو يو جرو دنيا كيستات أمو نما سيغدي لالي أكنا جتون مسكينة هامي جالو وانكي أني إنو ما غميك أكانجي دردري إسلاما تجارة وقمنا أبو ربين حلال إسانو چوة ربين تيواجوس إيه لا أكسي متياني مسكينة تهي متياديرو مسكينو ما تا عمر جيساني جالو وانكي سلا إسين تون لبو قباتي نينك علاني جيبر أبايا مسكينو من غرو نما سيغدي لالي مالي بني بيتا هستين سنسنتو نما بلولا هنتاتو بكم صافي إيمانا كيست نمسي أولي لالي جرو كيست أمو نمسي قدي لالي ورب الكعبة جالوان كي كسلاما كدبري روبو جرا صلاة صوفي أودون ديمو جرو دردر ور مجا أكاكي ياج إما كألا رفون أغري والله أما دوبري أتي منا عربي كيسان قل جتة زعلانا تاتا أو منا كيرا كيسان جرا جتة زعلانا تاتا ألا رفون جرا بركون waan ati nyaatte kannitee fudhata ati immoo firees nyaachuu jirta bar akkasiin isinin jaa asumarra gawaasina yoo dhugaa qunname rabbi irraa yoo dogoggore hammeenya nafseeti yaati bi sheexaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani hojjechuu dhabu irraa isa Allah hanin jigam isiniif karaa jannataa dildila ta'ee ani ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darbu irraa isanii irraa isa Allah hanin jigam anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu milkii rabbi nu haa jiraachisu الدنيا في آخرة ربي نعمل كيس الدنيا في آخرة ربي جرو غاري ربي نواجر جس إخلاص في اتباع في صدق في استقامة ربي نواجن لكم ستا كن يشوفات ربي نوافجس يو نوكس جرات ربي سانا فجس يو أكم جرات من إنسان الدبس ربي نواجم مجس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.